l'enfant tel qu'on se le représente et tel qu'on nous le présente finalement à travers le discours courant, il est à l'intersection de plein de choses de notre société, c'est-à-dire d'abord le consumérisme, puisqu'on est censé acheter beaucoup de choses pour le rendre heureux, enfin, donc des vêtements, un nouvel appartement, une voiture parce qu'il faut l'emmener partout, enfin, donc on est censé consommer beaucoup. Et puis en même temps, il y a tout le discours sur le naturel, donc qui semble contradictoire. Oui, ça fait partie des choses qu'on dit aux gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est qu'ils sont des égoïstes parce qu'ils refusent de s'occuper des autres. Ce qui est évidemment ridicule, puisqu'on vit quand même dans un monde surpeuplé, donc je pense que les égoïstes sont quand même beaucoup les parents qui décident d'avoir des enfants. Puisqu'au fond, personne n'a besoin de nouveaux enfants. On se dirige vers 10 milliards d'habitants sur Terre, je pense qu'il faut aussi... Mais en même temps, je trouve c'est très drôle de pouvoir dire en effet, moi-même, j'étais très égoïste, puisque j'en ai 2. Je revendique tout à fait mon égoïsme total. Parece que es egoísta en este mundo no seguir reproduciendo las generaciones, cuando además hay una superpoblación mundial, ¿no? Que igual lo egoísta sería precisamente tener una maternidad biológica, si nos ponemos así, ¿no? Y igual lo generoso sería, bueno, pues tener una maternidad, pero adoptiva. Si nos ponemos un poco tan extremistas, podríamos responder en ese sentido. Jo crec que una dona que tria de forma voluntària no tindre fills, jo crec que no a soles no és egoista, sinó que és sumament responsable. El que ens sembla egoista és la postura d'una dona que es veu forçada per la pressió social o perquè pensa que el seu estatus en la societat serà millor o serà més respectada si té fills, fins i tot pensant que la seva gana o la seva voluntat de tindre fills no és verdaderament autèntica o a lo millor sense estar segura de si podrà cuidar-los i atendre-los de la millor manera possible. Això sí que crec que és irresponsable i podríem dir que egoista, però no en absolut la persona que voluntàriament tria no tindre fills. Sí, sí hay muchos juicios a las mujeres por decidir no ser madres, ¿no? Y hay muchas que o deciden no serlo o por otro tipo de cuestiones no pueden serlo o lo son pero habiendo adoptado, que parece que se nos olvida a veces, ¿no? Otras opciones más allá de la maternidad biológica. Al cap i al fi, la maternitat no és únicament la maternitat biològica, pot ser també la maternitat per adopció, per supost. La importància de la maternitat no és el fet de concebir, gestar i parir un fill, sinó realment el fet de decidir que vas a dedicar part de la teua vida a que una altra persona siga persona, no? I per tant jo crec que el fet d'adoptar a un xiquet o a una xiqueta és el millor o el més alt acte d'altruisme que podem considerar en relació amb la maternitat.